Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasu tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Masua Maluela Magelia Matala Tanchipa, Kichmo, Hilaikon, Palaikona, Recha Karamuchikanchi, Greg Octawan, Rimarinchis, Hampraman, Chiquan, redes sociales, plataformas digitales, seguramente en cualquier momento, enlace Radio Mangarecao, Radio Agricultura 100.5, Chinatajeque 89.7. Bien, Ojirego, proyecto de Tanchiso Tiempo y Chunca Soctayo. Marzoquilla, Marzoquilla Psuachta de Coruña, hay semana takari pukuchkangaña, Marzoquillaps, no que con pelecona, hay semana ya había chicas un chiña, Marzoquillaps, naspaja ya otoño, que hay semana tarika, tukupay con verano, y verano tukuchkanga, que hay semanata. En aspaja, verano, otoño, pojoy timpuman, mal causay pa pojoy nin timpuman, yajikunapa wichinan punchauman. Chaynan estaciones, primavera, waitapa punchaunin, waitarimuna, primavera. Chaynan tariki verano, ya ta ropa y pojoy, lo ocupara. Otoño y piñatame que ya causa icona pojoña, fruta chacona, si me llamas pojoña, no tenga que ya jincona paz, matas chancona paz, chaquinjaña, americano, otoño, chaquillaje pa punchauni, incluso digo chacona vez otoño, no tenga, ya chacona, y angan pa cuchuera pa paz, ¿no? Chay mantaja que invierno, chaygamonga. Chirinanquilla. Chay chirinanquilla mantaja, cajallañata, verano, primavera y camongañata, chayna. Patachas jaliari punchao con watan, ojile con pelecon. Bien, chay con una manta que cerca monja, que otoño, chay piña más tari marichcasunchik, y chajari que cachcandaj, huilla cuicuna, que paracona, rico ojile con pelecona. Inalla llaqtanchikunata saschakuypa apachka. Inalla llaqtanchikunata saschakuyman apachkan, kay Cusculaupe ojilleguna pareykuna, kay Cusculaupipas igual. Imaynan kay San Panchopi, chayna ojilleguna pareykuna, kay Cusculaupipas, lluqllaron llaqtata. Ajayqa sunchik kaypi, kaypi sumasata churayku sunchik, wanaykichikpaq, ahora sí, María mama, hawaychaw llaqta, man mirik mayo, chay desborda o watanay mayo, chayna sutiq kasqa mayo, watanay mayo awqillaykuna pariykuna, maymi purinanmanta lluqsikurusqa hawaychik. Enaspam wasikunaman yaykurqarisqa, kallinkunata purikuchkan. Afectachkan Mayo
ñata purin na sunchik paramutillan yachsanchina mayuyna purikun mana lluqlla mana kayqa lluqllallachu chaqa nichkanchik rawiyta mayu ya lluqsikaramun yanaspanka llaqtaman yaykuramun yanaspanka mayu yaku kayqa mana lluqllallakullachu mayu yaku Mari wawqiykuna pariykun centro poblado de Huarcapay distrito Lucre Mallay mama kay Cusculao Pericao distrito Lucre chaypi kay Sasachacoy Apacurullan arikao y hawanqawaña kananchik wawqiykuna pallaykuna llaqtanchikkunapi porque ay Mallay mama a ver kay mayo chay mayo kay Lucre mayo manachus kanchu mayoqa a ver hawayku sunchik mayuchata kay Lucre mayuta manami kasqachu mayuqa anga kayqa hucha bueno maylawtacha aparqa uranlaw hana bien wawqiykuna pallaykuna mapapa qhawayta munarqanchik chay Lucrita pero mana tarikunchichu chayñata riki wawqiykuna pallaykuna kunan riki ña qallaykunña aunque suspendisqa hasta huknin semanakama ninku pero igual kunan qallakuykunña clases escolares wawqiykuna pallaykuna warmanchikkuna ña kutiykunña yachay wasiman kutiykunña estudiaq kutiykunkuña amawtankunawan riki chaypi yachay tukuyrik chaykunata yachanankupaq tayta mamakuna kunanqa riki atraso warmata amawtakunawan entregaykunku riki amawtakunaña rabianqa warmakunawan wasipi rabiachikunantaqa riki mejor colegiopiña o escuelapiña rabiachikunqaku riki chayna wawqiykuna pallaykuna kunan qallaykunñama imayna haykayna kaspapas kay clases escolares nisqan y ña riki warmakuna aunque colegio particulares chaytaqa rimasunchau aunque colegios particulares wawqillaykuna panichallaykuna aunque colegios particulares qallaykurqa kay hayninpas semanallataq kay 2 de marzo mana exactamente 2 de marzo 2, 3 matrícula 4 taq 5 taq qallaykurqaña wakiq 9 de marzo y kunanja ya qallaykun de forma general pero sichum kachkan colegiokuna kay parakunawan sasachakuypi o quizá institución educativa tapas lluqllapas yaykurun mayu lluqsiramuspan chay riki yakupas yaykurun igual wawqiykuna pallaykuna paykunapaq riki kay 23 de marzo ta qallarinanpaq kay semanantin allichaykunanku riki tukuy chaykunata wawqiykuna pallaykuna riki entonces ahí está claro riki wawqiykuna pallaykuna bien chay clase qallarimanta rimarinchik mashata rimachaykusun autoridadkuna desde Ministerio de Educación manta o viceministerios educación paykuna puririn llaqtakunaman lluqsirinko chay buen inicio año escolar nisqan qallaychinankupa y llaqtanchikkunapi autoridadkunapas alcaldes distritales provinciales igual kay Huamankapipas fotokunata churamuchkanku alcalde de tal colegio tal o escuela talman asuykun chaypi clasita qallaykarachin fotopaq paykunapas videopaq riki inicio de buen año escolar entonces chayna wawqiykuna y llaqtanchikpipas igual llaqtanchikpipas sapa llaqtapi sapa anexo sapa comunidad manaña alcalde watukuwaptinchikpas porque alcalde mana haypakunchu llapachallanmanqa hinañachu huk iskayman arirun riki
chay pues atispa o hukman hinalla requerinco chay la ceremonia traigo foto para video la chay agaricao figurete. Pero llaqtanchikkunapi pasado presidentes comunales, autoridades tinkuna, amawtakunawan parlaykuspa, rikao, mikuychatapas ruraykuspara, inicio de año escolar, nisqanta ruraykunku, incluso mikuychakunawanraqmi, mikuychakunataraq yanuchakuykuspa riki, qallaykachinku sapa llaqtapi, maypi, chaypi, chay yachaywasin kasqanta rikao, APAFA kunapiwan, kusqa autoridades locales, qallaykachinku riki, wawqiykuna qallakuykunña ya kay clases escolares, hinaptinqa riki wawqiykuna pallaykuna, taytamamakunapas kusisqa rikao, Limalawpi michaqa tumpa llakisqa sunakunapi kachkanku y chaynata maymi parapa kanankunapa para aparqarin colegiokunata, escuelakunata, chaypipas llakisqata kachkanku utaq riki yaykurqarinpas kay parakuna riki altunta, hatanta, perqanta, waqtanta maynintapas Limapiqa imaynanpi llakisqa kachkanku porque wakpiñataqa chay delincuencia, chay corrupción antes kunan wata mana llumpay rimaychu kachkan chay extorsionadores qaynawataqa chay llapa colegios particulares extorsionaytawan qallakuykusqaku rikao kunan mana chaymanta rimay kachkanchu pero mana chaywanchu seguramente mana existen sino hinallacha chay extorsionkuna kachkan rikao y chaymi wak taytamakuna nichkanku riki manasunma warmanchik estudiananpaqmi mandanchik bueno, warmanchikuna cuidakustinchik rina nispa tuakiqa tumpa llakisqataq rikao kay prensa limeña paykuna asuykunku chay centros educativos nisqankunaman hinaptin rikao wawqillaykuna pallaykuna riki mana allichkanchu chay sachakuykuna Limalawpi rikao chaymanta wawqillaykuna pallaykuna ñariki kay amawtakuna como ñakutiykunña kunaman rikao colegiokunaman hinaspaqa ña paykuna mañakuchkankuña chay famosos útiles escolares nisqanta rikao útiles escolares y wakiq colegiokunapiqa útiles escolares exclusivo rikao pachapas exclusivo y chayqa anki mana tukunqachu anki gobierno nin amaya nispa pero igual hasta pachakunapas tal colegio, tal color, tal falda, pantalón o camiseta, chompa o gorra y qasqunpi chay logo rikao, logo de la institución educativa y chay logo ruanankupaq a veces contrataykunku o nawan rikao chay textilería nisqankuna o sea chay pacha ruraqkunawan paykunawan contratayku hinata rikaq pachakunapas marca chayuqkunaña riki lluqsimuchkan rikao colegio tal, talla A, B, C chaynakuna rikao según warmakuna tallanman hina rikao aunque man a veces tallaqa sino numerunpi pero igual yanayku wawqillaykuna panichallaykuna rikao qallakuykunña pero mana chayllachu kaypi mas llakiqa rikao wakiq colegiokunapi escuelakunapi riki mañakuchkanku a veces chistichakunapi nisqanpi hinapas cantidad de útiles de escritorio wawqillaykuna pallaykuna cantidad de útiles escritorios y de marca wawqillaykuna pallaykuna y ellos están china rikao chay marca o chay cuadernopi Stanford kay lapicerokunapi maya marca Pilot, Faber-Castell chay papel higiénico pues papel higiénico suave y paquetempera un paquete de papel higiénico suave hasta taytamakuna rabianku paquetempiña papel higiénico mañatems chay warma estudiaq churin y chay ispaqlla churin chay tanto papel higiénico taqa ni isparaqao entonces chay marca útiles escolares cuestan cuestan
Y chay partimanta gobierno nimuchkan amaya chayta rurachikchu, incluso Indecopi nichkan mana colegiokunapi exigenaykichikchu uniformes únicos, chay lista escolares exclusivos o artículos en determinados marcas o tiendas nispa chayta musyarongaku hinaspaqa multaykurunman serikao. Pero mana pipas quijakuq kanqachu hinaptinqa pitaqa multanqa wawqiykuna pallaykuna. Yachasqanchik hina llaqtanchikkunapiqa riqsisqalla, riqsisqalla riki tayta mamakuna, padre familia, warmakunapas hukaqnin qiqakarami chay qiqakuqtaqa riki wiksu ñawinwanña hawanqaku riki profesorman directorman qallaykuspa o apafa o wakiqa paymi chay qiqakamuq kachkan nispa riki chay entonces chay manchakuymanta pinqakuymanta ni denunciankuchu hinata riki rantinku chay markatapas hinata rantinkum como mana kanchu ni chulla qiqapas Indecopiqa riki yachanchu mana yachaspan mana interveninchu y no pasó nada en el colegio centropi kaptinpas o hatun llaqtapi kaptinpas taqsa llaqtapi kaptinpas o comunidad ninchikpi anexo 80 kaptinpas rikao no pasó nada. Mayapim chay denuncia por erin denuncia kaptin wawqilaykuna pallaykuna akiq taytamakuna rikao ninki maynama kaynaqa rika inataña denunciarusqa nispa caprichakuspa denuncianku y chaynapi Indecopi intervenen riki wawqilaykuna pallaykuna chay denunciata yacharon hinaspa rin ciertochu manachu nispa comprobamun cierto kaptinqa multan rikao y mana cierto kaptinqa bueno hinallapi tukurun rikao pero taytamamakuna chay denunciaspa arriesgakunkichiktaq rikao. Entonces como chay riesgo chay denuncia Indecopiman o autoridadman o gelmanpas kay colegiopi kayna utilista mañawachkanku exclusivo. Entonces imatam autoridadkuna ruranan sapa colegioman watukunanku riki wawqillaykuna pallaykuna. Pero kay partia kay principalmente Indecopi kay UGEL chay partimantaya porque manataqmi riki por ejemplo nisunchik municipio llaqtanchikpi yachasqanchik municipio alcalde rikao alcalde mana chayta atinmanchu riki rurayta pero sí kanmi área de educación chaynintaqama ruranmanman a ver comprobaykuq rikao comprobaykusunchik lista de útiles marcachu kachkan manachu a ver imakunatataq mañachkan un ratito comprobación kan pero manam chay kanchu wawqillaykuna manam chay kanchu municipiopi. Indecopi solamente hatun colegios especiales chaykunallata llaqtanchikkunapiqa entonces a veces denunciakuna a veces yanqata a veces pérdida de tiempo. Aquí gobierno nichkan anam obligado chayqa no es obligatorio uniforme único aunque chaytañam jorqumuyta munachkarqaku uniforme único chay puntatina chay ujichakarqa rikao ujicha especial uniforme único lliwchapaq entonces chayman kutikusun porque kunanqa cada colegio uniforme tamañakun en fin pero wawqillaykuna pallaykuna chaynam kay asunto yachasqaykichik hina rikao. Bien, rimarinchik kay inicio de clases, rimarinchik padre familia y chaymanta rikao kay utilismanta rikao. Pero faltachkanta huknin rimari wawqillaykuna pallaykuna imataq chay anki ña qallarininpi nirqanchik ña kachkanmi instituciones educativas sasachakuypi principalmente kay sistema climático nisqanwan sasachakuypi a veces ñari unay wataña laqlachakunaña institución educativanchik pirankunatapas o altunkunatapas sutukamuchkanña total riki total abandonado institución ninchikuna kachkan riki huk qallaykuylla pawqillaykuna huk challata qhawaykusunchik
Quizá kaynapas kachkan llaqtaykipi. Quizás kaynapas kachkan may llaqtapipas a nivel nacional. Hukchallata hawaykusunchik kay periodistakuna rispan hawaykamun chullachallata. Limapi incluso mana ni kay provinciapipachu ni kay Los Andes o selvapi mana chaypichu. Mayjintaq chay. Chay miriku awqillaykuna pallaykuna kay colegionchikuna mana allinchu kachka, mana sumaq implementasqachu kachka. Mana. Entonces, hinaptinqa awqillaykuna pallaykuna kaypiqa pitaq responsable, kaypiqa responsable principalmente autoridades nisunchu awqillaykuna pallaykuna. Primero quizás mana qullqi haypanchu lliw institución educativata cantonmanta tikraykuspa llapa chanta musuqta ruwaykunapa tanta corrupción llapa minerokuna llapa qullqinchita gratis apakunku qullqikanchu rikaw lliw suwakunku rikaw arca del estado ninchik chaypi qullqi kaqtapas suwakunku hinatanqa kanchu rikaw huk iskay colegio ruwanallapa haypan wawqillaykuna pallaykuna kaypi incluso kay colegio material noble mana kay colegio ni napaschu kasqa o ni rusticopaschu kajaya José Olaya, colegio José Olaya Balanda del distrito de San Luis Bustamante y Rivero. Warmakuna awqillaykuna pallaykuna mana kunan atinkuchu hallaykuyta. Kaqay colegionkupa hatan kaypi wiñaykusunchik. Altosnin wichikaykaramusqa pampapiraq montukurusqapas. No sé kay refaccionanallachu kachkan parchaykunallachu lliw paskanapaqñachu kachka imaynacha kaq kaypi alton wichikaykaramusqa awqillaykuna pallaykuna. Sichun kayni wichaykamun yuk pedazo hinaspaqa lliwpas wichikaykaramunqa rikaw manachu kay sukuspi chayna estudiachkaptinko lliw tuñikuykusqa hinaspa warmatapas wañurachisqaraq. Chay pasakuchkanmanchik awqillaykuna pallaykuna ya está. Salón total kayna wasipi mana atinkuchu awqillaykuna pallaykuna hayninpa viernesllatas kay pasakun sanucha kachkan hayninpa viernesta mawtakuna ña riki kay pasaq semanakunapi rinkuña colegionkuma escuelankuman chay plan de trabajo ruwakunankupi de paso matriculanankupa chaynapi kunan punchawqa completo clasita hallakuykunankupaq. Chaqay viernes to awqillaykuna pallaykuna wichikuykurun. Hinaspaqa ahí mismo riki defensa civil pasan kaqay qhillu cintachata churaykun hinaspaqa restringido churaykun inhabitable churaykun y chay yachay wasipis rikaw yachanku qanchis chunka pichqan warmakuna chayna estudianku kay salonpi nisunchik ya columna partinraqmi kasqapas waqna columna muchuk waqlawta columna waqtallanraqmi kasqapas chawpinpi vigapas hamuchkantaqmi kimsa pachaksi chay colegiopi estudianku y justo chay huk salonpi chay pasarokun awqillaykuna pallaykuna. Chay seriki kachkan bibliotecanku sala de cómputo chayman ñas trasladakunku kay salonpi estudiaq riki hasta riki allichanankukaman allichanqakuchu chay rehabilitan imatay chay ruranqaku especialistakunaña kaytaqa ruranqa riki imaynanpim kay pasakuchkanchaqaya suqta chunka tawa watayuqñam kay colegio
Sohtachunka tawatayo ya una isoña ya pasaron ya vida útil ricao kimsa chunka llami que kimsa chunka watallami que vida útil lao sohtachunka tawatayo kaspaqa ka watapera chay año 1960 watapera chayta ruarqaku ricao claro 60 y nakikin tayta mamakuna entonces chay fichakunaqa rika mana riki kay ley de construcciones ninchu chaykunata qawarirqakuchu simplemente riki atisqankuman hinalla riki ruwakuqku awqillaykuna pallaykuna chay nisqanku construinankun kay huk pabellonta hinaspa kay mawka salonkunata paskanankuña nispa rikao proyecto kaytaqa kasqaña musuq construinankupaq ninqa kay 2015 watapi hinaspa kay antiguota riki wischunanku bueno chayna wawqillaykuna pallaykuna quizá llaqtanchikunapipas llaqtanchikunapipas seguramente kay punchawkuna wawqillaykuna pallaykuna ¿no? Kay punchawkunapi seguramente lluqsimuchkanqa un análisis completo rikao tantos instituciones educativas pim hallakuykun tantos pim mana hallarinchu tantos warmakuna estudiayku tantos instituciones educativas kachkan sasachakuypi por infraestructura principalmente rikao infraestructura chaypi rikao mana chayllachu sino a veces chay condiciones óptimas ninkuta rikao chay hukninta rimayta imataq chay de que colegiokunapa kanan riki primeramente salón rikao un salón amplio y seguro rikao seguro y chaki rikao parapaq wayrapaq imapaqpas rikao chay segundo kanan riki amawtas completos rikao amawtakunapas completoñachu llapa institución educativa kachka imaynaya y tercero kanan instalaciones sanitarias manta rimaspaqa rimachkanchik rikao sapa colegiopi kanan bañon yakun upianan mayllakunankupak pero mana chay servicios sanitarias kanchu lliw colegiopa lliw escuelapa wawqillaykuna pallaykuna principalmente zonas rurales otaq kayna musuq chay barriokunapi rikao Limakupi kaspa mayqa hatun llaqtakunapi kaspapas chay musuq barriokunapi manaraq chaykuna kachkanraqchu entonces ahí está rima chay tukunapa tukuchaykuna kaycharaq kachkan wakiq amawtakuna rikao incluso kay matriculariqkuna incluso vidankuta perdiykullankuña rikao kay kamas kay watapi matriculariqta aparun lluqlla o ñan rinanta aparun lluqlla mana rita atichkankuchu bueno paykunapaq kachkan plazo rikao hasta el 23 chaykama chay partita solucionanapaq rikao kachkanta rikay principalmente zonas rurales nisqan kay caro llaqtakunapi kaqkuna amawtakunapaq más sufrimiento rikao wawqillaykuna kay hatun llaqtapi kaqkunaqa tranquilo pues agarra su taxi su mototaxi su paragua yachay wasiman chayaron yachaykachin wasinman kutikun puñukun chakrapi kaqpaqmi sufrimiento wawqillaykuna pallaykuna rikao bien kaykama rimarinchik rikay partita wawqillaykunapa nichallaykuna kay hamuq punchakuna nisqaypina chaqaya resuminkuna lluqsimunqa chayta riki qhawarichkasunchik chayñata riki chaynallataq crisis de combustible yachasqanchik rikao kay yunkapi chay tubo riki pakirusqa y tubo pakiruptin iskay semana alchaykun haylimpas sabadota viernes tukurunqa viernesta hinaspaqa ya sábado mantaja normaliza el combustible rikao pero chay iskay semanantin a pesar de control desde estado autoridadkunapas controlallarqa chay gasta chay principalmente GLP
gas licuado, petróleo. Pero aunque controlas captingo, pas igual, wicharer, jawajile con la pelea, con arica, wicharer, coche malos negociantes, ¿sabes? Y chay semana bajan chukunan kama, ojile con la pelea, con la. Wakes con la peja en ellas chay presión. Chanin, ojile con la pelea, con la. Manas bajancho. Aunque ya ni canchiña, el gas natural vehicular, ya con angama, que le mape peliu grifón, ya justamente clase jala con ampa. Seguramente a parón, coche de taxi está con pues normal, ya pero igual, si hinalla cancha alza de combustibles. Y con ñata rica, pimanta tumpa son chiñata alcharonco, ñata precio macotegonaña, son precios internacionales. Y es ganchina de que Perú privatizado, que hay combustible, está privatizado. Petro ninchi último puchuyas carga galicao chetaps llam gananta dejan cocho fracasachin ranticonango parchaps proceso cachcan ranticoipe. Entonces, empresa cona gana ella tamonanco, precio internacional, pachacmagna, sobero. Jocla yachta cona, porque Europa, Estados Unidos, pues problema cachca. Hay combustible, subis hanwan, niscanco, aujilacona para icona. Porque subieron en Aptiliapa y Mapsuichar. Ya se saben que hay combustible, que hay petróleo, que hay un país importante, que hay una palegona. Que hay pachapi, liuro napaj, ni son chiquia. Incluso, wakir sutinchachkanko, que hay pachapa, yawarnin, mi chay petróleo nispa. Chay petróleo suficiente kanga llaqta kunapi, naptenga. Jaucalla, tranquilulla, manimapas chacuy cangacho. Petróleo pisikachanja, y menos runa payawar nerica o ven a liqueropting o ven a are que cuchucuropting chainenta yawar pawakon tokon no te runa debilian a chainas, kai pachapas petróleo pisikoptinja a hukmangian, liu runa. Manas ni pandemia pepas tanto taja sobeshacho ni chango aujelegon balegon. Claro, porque pandemia pegare que llegue wichanagor manam grifukuna para que ancha che tajikos hangota pues anticoit atercocho ricao. Huk iskayam che tucorache coche tucoche con allá pa wicharico ricao. Pero con ancha guerra o aujelegon incluso ni chango hasta $200 por barril, si cuestanganiscan, cuesta costar cada tiempo, $64, China cachcarja. Y chay más precio para chanin, $74. Por barril limpio, barril son 60 galones, bueno, litrón pe porque galón limpio, antigón, como un litrón picho. Entonces 60 galones, pero chay chava petróleo tarigao, ni cancha chava petróleo. Chay chava petróleo manta, chay siempre ni que chiquiari, roranco, y combustible tarigao. Yapan tariga, tiscangota, según chay refinería y macona gorona, incluso hasta nataps, hasta abono con natapas, roranco, chay petróleo. Chagnichkan, petróleo, esos derivados, sinalan, wicharis, hakachkan, grifo kunape. Chaja, ministro kunapas, rimariskan, ko mana solución kachkan, chojile, kona paleikona. Más bien, Petro ninchikta ya reactivachonko, Petro ya, wajile, kona paleikona. Hapichon ya pa, chay. Nataricao, mana refinería ya tacho, sino chay jorjonancota. Y nas pachayman fabrica mucho, que ya pa gas, ta petróleo, ta ya panta.
chaynapi chaynapi riku wawqillaykuna pallaykuna kay petróleo bajaykunapi incluso yapachunku chay refinerías kachkan refinerías chaykunapas llamkayman churakuchun grifokunatapas yapachunku aunque manaña grifokuna kaptinpas igual rantikamuchunku chay grifuyuqkunaman y chaynapi kan qarika tumpa baratoniq petroleonchik wawqillaykuna pani challaykuna mas rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq yachasqanchik hinataq kay tayta Napoleón Becerra payriki hayninpa wañukullan haynapuncha wañukullan kay Vía Los Libertadorespi kay tamboman sirichkasqa tambopis kasqa actividad nin chaypi riki chaymanspa wachallachkasqa velocidadaspan paylla wañukun chaymi wawqin kay Napoleón Becerrapa wawqin nichkan algo raro, algo sospechoso nin kay tayta Walter Becerra imaynama wawqichallay sapachallanqa wañukunqaqa manam sapallanchu rirqa chay carropiqa compañaqninkuna rirqam waqtanpi qipanpi hinaptinqa imaynama pay sapallanqa wañukunqaqa wakiqkunañataq solamente kirisqalla algo raro, algo sospechoso nispa nichkan wawqillaykuna pallaykuna mana pay krinchu sapallan wañukusqanta entonces kaywanqa ima ninanta wawqillaykuna pallaykuna aunque necropsia nin ñarikaw por traumatismo encefalocraniano tek grave o sea umachanta riki takakururqa puño imastinchik kay namurqinatinchik chukarutinchik umachanta takarurqa rikaw kurkurayaspachik puño imastin hamura rikaw o imaynaya chay hamurqapas porque Limamanta hamusqanpiya riki chay pasakurun kay Vía Los Libertadores nisqanpa wawqillaykuna pallaykuna y claro partidariokuna tumpachkanku kay Vía Los Libertadoresman estadoman estado Oaxaychaq riki kachkan carreterakunawan dueño chay Provías famoso Provías Provías entonces paykunaman tumpachkanku rika kay partidariokuna wawqillaykuna pallaykuna y manan kay Vía Los Libertadores llachu chayna sasachakuypiq kachkan a nivel nacional llapa ñanninchikuna kachkan total wawqillaykuna pallaykuna total kay Vía Los Libertadores astawan tojo rikaw sospechosa muerte chay tekwan wañukun o sea traumatismo encefalocraniano grave ningo tek grave ucraniano bueno entonces hinaptinqa chay nichkan o sea pay mana krinchu manataq ninchu huk alternativa rikaw algo raro nichkan bueno chaynan nichkan wawqillaykuna pallaykuna manan payllachu riki illamurqaqa sino huk carrukunapas hatimusqas mana sapallan chay carrullachu chay hamusqaqa sino huk carrukunapas hatimusqas hawarqaku chay accidentakusqanta wawqillaykuna pallaykuna hawarqaku justo namanta rikaw justamente chay pisango pay hamusqayna chay carrupi hospitalpi tarikuchkan paytachik tapuchaykuna kanman rikaw imaynanpin chay accidente pasakururqa nispa rikaw seguramente tapunqaku pay imaynataycha willakunqa bueno chayna pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay Napoleón Becerra candidato presidencial wañukusqanwan rikaw candidato presidencial wañukun mana kay delincuencia wancho sino accidente de tránsito nisqanpi
Más rimari ojilekuna palikuna más rimari aunque hay política maña kaiwan kayay koronchik pero igual kunan ya chawun liman trimachay kusonchik huk pasiajaña suaño y patampi kachkan nichkango pero mana nisho gravicho simplemente reposo chayllaman se va ojilekuna palayaykuy con kay Alfonso López chau 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 nenan kari que adiós ao pero padre que acá oriental ricao chay apellido Chao. Nacho chay Bruce Lee, chay na apellido con Waclao ricao. Entonces chay se suspendí con kay Lima, chay provincia con ape, kay Alfonso López Chao, chay campañanta. Porque a través de comunicado oficial de Nicaragua, ricao, actividades proselitistas niskantan konan suspendí con porque tumpatas un jucachari sí chayqa chigami kanman porque campaña pe poren que inaspaja manam riki orampichu mikun que carro perichkan que hora pasaron ahora tengas yarqaykunamantan que mayumpa yarqaymantaj kanman seguramente yakullatapas ronankuna qatirninkuna apachkanchiki pero no es igual, Hinaptinse, Wixachan Sinticoro, Chananchkanko, problemas gastrointestinales, Chay Joron. Como machoña, atispami como anatispa mana chayllacho, sino llaqtakunata richkan maytapa rika, no sé, maykunata ñay chayarullampas. Juzganku tamikun harikao, juzganku tamikun kawakej alin aderezasqa, tawakej llumpay aderezo zapato, tawakej tumpa natural tawakej en fin, wawqilakun. Purispaqa tarisqaykitami mikupachakunki manami kayqa gustawanchu. Incluso pinqakuymanta rikao, a veces llaqtaruna quykusunki naptinqa, no sé chaykuna pasakuchkanchu imaynaya, porque a veces waqej cantonkunata invitaykullanku rikao. Tagarik yarqaymanta bueno kay kachkan restaurante o kachkan mikuna wasi bueno chayman pasaspa mikuchaykullanku pinqakuymanta mikunqa mana chayqa chaypi kachkan runakuna hawachki naspaqa Alfonso López Chao mana mikuyta munanchu millapakunmi chakra mikuyta nispakunapas ninqa puede de ser pues entonces ahí está pues problemas gastrointestinales machuptarikao onkoron chay seriki pay reposo médico nisqanman yaykuykun doctor rika recitaykun rikao wiraqucha hasta sananika paya samachaykuy nispa mana chiki chay problema gastrointestinalwanqa riki kay wiksananayllachu sino chay hechapas hapirullantaq chiki por kaspa riki accidente pasakunman. Entonces, mejor wasicham samachaykuchun nichkanku riki hasta wikshachan calma kuykunankama. Nichkanku riki sus críticos ya tan sus críticos. Wiñachkarqan paypa candidaturan kunanñatami chay unqurusqanwan riki es anti imaninkun chayta. Bueno, mana favorecenqachu nichkankuya. Porque chayta aprovechanqaku llapa enemigos políticos, llauchami kaypa enemigo político kanku partido A, B, C hasta la Z, porque llauchami que presidencia marita munachkanku, runanku churayta munachkanku, así que todos son enemigos políticos. Campaña peja rikao. Hasta insultan y corres papiliares para ayllu pura pasado, rexisqa pura pasqamqa kanki partido A, ñuqaqa partido Z, payñataqmi partido O, payñataqmi partido M, pelio rikao seco awqillaykuna pallaykuna. Bien, chaymanta awqillaykuna kaymi kachkan limeñukunapaq y a nivel nacional problema, principalmente exportadores nisonchik chayman yaykusunchik. Ñañuqa niniña y justamente yachkani kaynan pasakururqa nanchikwan kay cuchinillawan
O cuchinilla hasta chulla lata challaña cuistarja hasta 200, 300 soles kaman cuesta cororja chay cuchinilla, sobe cororja nishu chata. Hinaptinmi malos negociantes hasta cemento con awan, hasta yeso con awan, chaquichej kullasanan rayko awqillaykunapa pallaykuna. Uchpakunawan ya hasta kay mullirurukunawan chaykunata yapaykarejku. Hinas chaynintinta mandarojku maqtakunaqa rikaw. Nakunata chay rinkukunata engañarusonchik nispa, pero mana engañoja kanchu chiqapta ponej hasta musyarunankukamalla rikuq awqillaykuna pallaykuna chaypi rikeo. Chinaman manachu mandarusqaku chay cuchinilla precios subikusqan. Claro, cuchinilla riki natural y chaymantami que ruranku cantidad de productos, subproductos awqillaykuna pallaykuna, incluso warmikunapa chay simi pintakunantapas ruranku chay cuchinillaman ninkum sigue punta abuelunchikunapas inkanchikunaman qallaykuspa incluso ayakuchus lugar de artesanos antes chay tukurun ña huk tiempo artesanollam karqa sapa wasi kay ayakuchu muyuriq Santa Ana, Belén, Quinoapata, Barrios Altos, sapa wasipi muktelarpas mana pisiqchu telar neojkama kako aquí se chulla challañapas. Y era un buen negocio awqillaykuna pallaykuna chaypi imawantaq tiñiq cuchinillawan. Yapachaykuqku wakiq chay tiñiq masichankunata acompañaqchanta hinatinqa morao charaq, azulniq charaq, puka charaq, qhillu charaq, naranqaw charaq, pukay charaq, llapan colorllata rik cuchinillawan chay matiz nisqanta ruachaykuptinku lluqsikuq rikuq awqillaykuna pallaykuna llapa hayto rikaw cuchinilla allinsu rikuq awqillaykuna pallaykuna y punta inkanchikunapas punta abuelukunapas chaywan tiñikuq yachaqku rikaw yanuchaykuqku naspa rikaw acompañaqchankunata hinachaykuqku atinqa ayta chaymanta chay industrialización chayaraman atinqa chaymanta ruranku incluso chaqaya kay mikuykuna tiñichinapaq chay galletakuna puka galletachakuna muchkan huk colorantes nisqan colorantes naturales chay cuchinillata chay pukapaq utilizanku riki tiñinankupaq kay mikuy kusatapas hinatinqa sichun fabricaman aparunqaku yesoyuqta o cementoyuqta chaymanta chay colorantita ruayta munamunqaku hinatinqa paykunapas rika perjudicasqa rika porque manaña riki de calidadñachu lluqsimunqa cementoyuq rika chaymi pasakurqa chay cuchinillawan pero negociantekuna riqsisqakunaraqmi willakuqku qulliqirayku rika willakuqku paykunaqa ñapastaraqmi ñuqaqa riki chakichini yesuwanmi ñuqaqa uchpakunata yapaykarini cementotam talliykuni cementowanmi llasakun en vez de huk kilo chakinantam riki kilo y medio chanña kilo y cuarto chanña chaypi kachkan qulliqi nispara ñapas willakuqku chayna pasakurun macawan por ejemplo maca huk tiempo riki maca lluqsikaramun wicharikurum precio tin macaqa riki natural taksalla rurucha riki awqillaykuna pallaykuna yaqa chay rabanito hinallami chay macaqa o chay chiqap macaqa rabanito sayaychallam rabanito chuychalla rikaw incluso rabanitumanta nada yapacha nisunchik nada yapachakunam chay wanuchanpiqa wanuta talliqnatinqa mas hatunkunapas kantaqya papa sayaychakuna chay nabu o poro ninkuchu cebolla sayaykuna kan cebollakunaqa llumpay machusñataqmi pero imaynanpitaq machusu chayta yachasunchik ñatin chay naturalqa chayna ñatinmi cuesta karamurqa chay macapas exportación es un producto comestible natural curativo hamperaqmi chay macaqa tratamientopaq kaypaq wakpaq nispa riki macatapas qallakaykunku tarpuyta ranukuna lluqsikamun macaqa machusukunaraq
tenga imanta tarpurunku artificial química igual rantikuchkanku presión pas wicharicaram kilo 20 soles 30 soles maca malay mama munay pagricao hasta llaqtaypi pasa urqun macataj tarpuy tqallakuyku chaq watanman musyaron chay manaña maca natural kasqanta chay en vez de chay valor nutricional nisqan perderachinku precio kutikuy con 5 soles man manaña ni chay tarpusqanku precio man pasaypan ñachu porque macaja wawqillaykunapa pallaykuna chullallatami ruron manamiki papa hinachu papallamiki achkata riki ruron rikao chullalla matamanta macaja chullachallamiki zanahoria hinamiki zanahoria hina chaqa zanahoriapi chullachalla manaña riki hasta semillankunapas cuestakururqa presionman chayan ñachu hasta exportación carga riki macapas se ha malogrado wawqillaykuna se ha malogrado ñuqa yuyachkani llaqtaypi wiraqucha tarpurullasqa macataqa yaqa hectariata acaso cosecharqachu tarpuruptin chay cosecha qallaykamuchkan hinaptin chay presionta chay macata tarirunku chay quimicayuqta y mana macaqa manaña ni pipas munaqkuñachu macata porque maca kunankama kachkanmi rantipaq kachkanmi munaqpaqa pero ya imayna ruchisqa kachkan rikao fracasaron ari kachkanrami ruchiqkuna wanukulaw chay maca rikao manam kay macataqa kay ñuqanchiklawmanqa riqsiqchu kanchik pero a nivel nacional chay maca rikao purikuyta qallakuykurqa ese es fruto de los incas nispara malograron con los mismos productores Jollejita más kasqankupi más jollejita y munasqankupi se fracasó quinoawan igual pasakoron chay justo ollantawan ollantarika chinawan parlaykoron nosotros tenemos el quinoa hasta astronauta kuna chay nasapi kaqpas mikunku chinakunan parlaykutirika ñuqayku pues munanikum chay quinoa higuita wiraqucha ayta exportación qallakuyku quinoa wicharikoron y chayta llapa runa yacharunaspaqa tarpuyta qallakuykunku quinoata chay papa chakrakunapi porque quinoataqa tarpuna hallpachapi chay barbichasqachapi mana quimicayuqta manam imatapas talinachu porque quinoapaqa kikillanpam kan quimican napaq chay uruchakunapaq porque chay quinoata mayllarunki chay primer mayllachanqa sirvikunmi hasta como insecticida y kachkan chay tarwi chaypas igual chay primer mayllaninqa es insecticida porque qhatqinmiki igual riki llapa runa riki tarinankurayku llapa papa chakrapi papatapas wischuspara manam kunanqa mana quinoallamañam dedicakusa aparunku chinaman quinoa kutikamun tonelada y tonelada chay quinoaykiqa valinchukaya naturalmi kayna waknam niwarqankitaq está puro químico chay quinoaykita apakuy nispa kutirachimunku hinatin quinoa maqtacha kakua manaña pipas rantiyta munarqañachu y bajakururqa presión wawqillaykuna palaykuna antes kunanqa ña recuperakuchkaña quinoa rikao pero quinoa tarpukuna yachachkankuña imayna tarpuyta ya mantenichkanku chay calidad nisqanta lo más importante es calidad kunan chay pasakuchkan wawqillaykuna kunanpas pasakuchkan a pesar que kachkanña antiguas experiencias pero mana ya runa wananchu wawqillaykuna pallaykuna hina chay runallachu runakunañachu imaynaya pero igual
Imata pasakuchkan productos peruanos. Kay palta, has. Europa manta kutikamuchkan wawqillaykuna pallaykuna hinachalla. Palta kunan malograchkanku palta tañataq. Pero mana paltallatachu kaypi nichkan qaqaya productos peruanos mana nichkan palta peruana nispachu. Seguramente wakiq produccionkunatapas imaynampi chay plaguicidas, insecticidas nisqantas winarqarin chaywan fumigarunku chay paltakunata rikaw. Es paltatapas hapichanmi oro wawqillaykuna pallaykuna. Chay ama oronan parik fumigarunku imaynan kaypiq fumigasqallam imapas wiñachkan rikaw. Chaytapas fumigarunku, chay nintinta cosecharunku. Aparunku kay Europamanta kunanqa kutikamuchkan palta, has, no tiene ahora mercado wawqillaykuna pallaykuna. Europa kutirachimunña, seguramente China, muchas Chinapas kutirachimunqa inatenqa. Productores de palta se van a la quiebra por ambiciosos wawqillaykuna pallaykuna. Por meter o poner productos químicos. Chay niño wawqillayku manam ruruchillachu. Claro, kikinchikqa hasta kaqayaw papata tarpuramunku químicasqa sapata. Ni kikinku mikunankupaqqa ni sapaq tarpuchakuykunku. Mercadopaq eso seqa venenasqata, maqta venenasqata ni chaytaq ni mikunkupaschu. Primera llanta warramunku, segundankuna chay ni urupas munanchu, ni añaspas munanchu, yanqa chay ismukun, chakrakuna papakuna. Ni pallapaytapas munankuchu porque yachanku chayqa no ese está con química, no. Chayqa chay mercadollapaqmi, o sea, mercado perunaqa imataq. Extraterrestre, animales, imataq chayta mikun runamiki. Kikinku mana mikunchu y runa masinpaqñataq venenasqata tarpunkichik imayna chayqa wawqillaykuna pallaykuna. Pero ninkitaq, pero veneno chayuqmiki rurunqa mana veneno chayuqqa manam rurunñachu. Natural tarpuqkunam qijakun kaynata. Y claro, ñuqanchik puraqa chaynaya. Mercado tarinki neria o nerita rinki nas papata tarirunku chipuruchata. Uruchariki kachupacharon harachan natin chipurucha papa chayramu imataq kay chipuru papaqa. Paspa papaqa no. Atatao. Chay insecticidawan, chay químicawan, chay plaguicidawan tarpusqañatariki irano irikaw. Papakunaqa llipipipichkaqra añao papa esto si quiero. Venenos gachata amigo. Porque chaqay natural chataqa hasta Europas munanmiki. Químicas jataqa ni Europas munancho. Y runañataq chayta mikun y kikillan venenakuchkan llaparuna. Ahora dice problema con la palta. Pitan nincha Asociación de Exportadores ADEX Nirika. Productos peruanos están siendo rechazados en el extranjero por contener clorpifos. Plaguicida prohibida en 2024. Prohibieron cuchara. Por alto riesgo para la salud y el medio ambiente. Porque chay oro waño chaqa leutañe chay moiranemqa oro chakuna wañurachin rikaw. Abeqa chakunata pilpintu chakunata. Chaqa nin rikaw Jainawata 2025 pi ña chay qallaykamusqaña 48 envíos kutikamusqa por tener alto concentrado de químicos y residuos peligrosos. Chajay wawqillaykuna la palta se va a la palta wawqillaykuna pallaykuna. Aunque palta se paltea ningucho. Palta se va a la michi ningucho. Bueno, y marima ipskachuña. Palta
paltata tarpuchkanku riki chaypi wakpi palta de exportación hasta ñuqapas animakunita munani yanqa chakra usuchu mejor paltata tarpurachimosaq siquiera 1000, 2000 plantones nis munapakunchik pero hay que saber también wawqiykuna pallaykuna yachananchik imayna tarpuyta natural chatan uklaman apanapaqa y ña incluso chaqa pasaq programakunapi hayñuwatakuna rimanchikña chay cebolla china apio wakiqkunamanta chaqaya kay wamankapipas pero mana ya pipas chayna qhawaq kachkanchu anki qhawaykunku chayllapi tukurun may sanción kanchu prohibición kanchu ima productortaq chayta ruwamuchkan kanchu no pasa nada yanqa toqay usulla wawqillaykuna pallaykuna toqay usulla mamallay mama ora ganarwasqanchik achachallawya imataq chayqa haykataq chayqa ya son 9:08 ya ainchatataqma comentaykunchik riki kay uraylawchama wawqillaykuna pallaykuna as rimaylla kasqapas puro comentariollapi mamallay mama quedasqanchik así que señores productores de palta ya estás palteado ya pues paltas kutikamunchik Europamanta. Si tú quieres entrar al negocio de la palta, ya no hay espacio, pues chay punta tarpos con chay malograron y con y chayna pasa corgañam ñam yachanguña chay cacao tarpos con café tarpos con achcañam chay rechaza chikamunko y achanguñam pero igual y llama chay problema kan wawqillaykuna y llama kan caricao. Y es parte del sistema, ni son tan wawqillaykuna pallaykuna yachay isapa muna isapa kunamiki wawqillaykuna pallaykuna riki chay venenokunata ruwaramunku kikinchik pura venenanakunanchikpaq chaymi chay problema paykuna kayta quykusunchik chay uru wanchinakupaq de paso que se venenen junto con los uruchas pues chay piquipaq llamapaq chay veneno y chay piquiqa llamaqa runataqa mikurun piqui llamapa mikunanta hablando de Vía Los Libertadores wawqillaykuna pallaykuna kay noticia chay karamun kay Vía Los Libertadores tas limpiachkanku chayta ninku rikaw cuarto hatun yakuraymi paras lawpi riki kay Parasman pertenece seguramente a Licapa, chay vía parte chata rikao, mana rumichakaman chay kaspa, okay hanallapips kantame rumichakanchik, chahana rumichakamanta chik urqumanta waklaman seguramente, no sé may la partita ya. Kay Vía Los Libertadores wawqillaykuna pallaykuna, hasta kay parawan chirichawanpas, allpachakunata talliqarillanku. Ya estaban chay candidato presidencial suañoron inaten ya llaqtarunaña faynaykuspas toquchakunaman allpachata winakachaykunku bueno semanallapas aguantanqachiki chay allpa toquchakunaman winasqanku claro pues ya semanata hinallamiki chaymantaq chay machu carrokuna purikuspan chay ratuchalla chay allpa hinasqankutaqa riki wikatiwan para chay nuyuchayku astawan ñarikaw entonces Vía Los Libertadores nisqanta riki kay paras lawpi kaqkuna allichaykullanku wawqillaykuna pallaykuna pistanchikta manas parapas parachu wayrapas wayrachu chiripas chirichu con tal de ima wawqillaykuna pallaykuna arreglar un poquito un alivio a los transportistas alivio rika tuqu purinantaqa semanalapas purichaykunqaku rika allin pistachanta rikao kay candidato becerramanta mamallaman chayman tukusqanchikchu chay wiraquchatas wawqillaykuna pallaykuna apanqaku Limapi vilakuchkan nisunchik Limapi chaymantas Limapi vilakuy tukuruptin paymiki chay cajamarquino rikao inatinsi llaqtanman apanqaku llaqtanpis pampakunqa wawqillaykuna pallaykuna así que para todos los becerristas mamallay mama chayqa manachu tupanchu Martín Vizcarra Vizcarristas bueno kañataqmi Napoleón Becerra Becerristas entonces wawqillaykuna pallaykuna chayna kay tayta Becerrawan mallay mama sutintapas tikrachkanchikña
Con eso aripukuniña son 9:12, ari kachkarqaraq más rimari wak chilimanta paqariña, chilimanta rimasunchik ya. Chilimanta rimasun paqariña. Aripukullani. Tukuykuña, rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Perú suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq